Hilang artis yang telah menyerahku di jalan yang lalu lalang, dan kehitaman aspal saat menguap dalam gerak membakar tubuh. Banda Aceh, Desember 1994.
Ih, Kece-kece banget. Mau main? Namanya kayak ngebit gitu loh. Ya Wahidi mau nyanyi nih. Ah, Ih, jelek. Ngapain sih nyanyi kayak gitu? apa kan Wahidi ngefans sama